Voin hi July ni sompanga sang ni somni pathum inrin ni ania. Mizo Official Channel thir tu lengai thatu zong zong te chi bai vek ule. Tunlain Kantrenom State Manipura meitei chalrang miduam hawin poi khoi ve reng lo. Kan u naw zo na thak te thi sen chua din mun khir khan tak an siam mek lain Central BJP Sarkar chuan Uniform Civil Code UCC chu India rampuma man tumin ain buat sei mek ni in thu thang chiama India rampuma UCC mangtura thu than ta ka wangin Muslim le Christian tam tak te chuan an du lo thu an tlang au pui nga la Uniform Civil Code wangin Mizoram po kan mi thiam then khatte zinga po ngai dan thu mun lo aput tir ta ka wangin tunchuma hian Uniform Civil Code UCC chungchanga kan mi thiam te thu zia kanon chiar chuak don ani ama sain Rajya Sabha MP puke vandal venan Union Law Commission hena UCC dodal na thelu chungchang hi ilo chiar masate ang Union Law Commission of India hena Mizoram Rajya Sabha MP puke vandal venan tunlai India ram politics sa soilo tak Uniform Civil Code man tumna ommek dodal na thuwa thelut pu vena chuan Law Commission member secretary pu Khetrabasi visual hena lekha thelutin Mizoram chu British kuta alu main kum tam tak mania rorel thin ani thute British opna hnuaya kumsom nga pasari chung aumlai po in India rama atel ngai lo thute British lakatanga India independence sualai zong po in Mizoram chu India tel velo thu ata langa kumsang khazakwa somli pasaria India ram tharapian nuwa mizote omdan turching fel masalawa British havinan chu asan topa wangin India Constitution apo engma tarlan na omlovin Mizoram chu India abetta a hemi awang hian kumsom ni lai MNF in India ramatanga zalenna asualti ta langin uvena chuan kumsang khazakwa somriat paruk juni somthuma India le MNF ten inremna siamin Indian Constitution Article 371G chu Mizoram ven himna bigatan siam aloni tak thute Law Commission ho tu ten hena hiana thlen boka pu vena chuan India rama Uniform Civil Code manani chuan Article 371G a khoi poi thei tur thule chuta chuan mizote hum himna rang ram nei tu ni na te mizo sa khua le van tlang nun te mizo namdan le culture hum himna chungchang te ain zia thu ata langa UCC hian heng mizo nam himna dan te hi ati chia theidona wangin na taka ado dal thule Northeast Tribal nam sang te tan pom thei ani lo thu ata lang ngal bokani tunla hian Uniform Civil Code hi India rama man chi ani le ni lo zir chiana India Law Commission 22nd chunai mekania juni sompali sang ni somni pathuma tanga chiar tranin ni som thumral ma ngeya Union Law Commission hena hian mani ngai dan thelu theina hun hon mekania ngai dan sang te lakhom masain Parliament session a putlu chi ani don nge don lo Law Commission hian azir chiang mek ani ole tuna chuan kan mi thiam takte zingami Professor Dr. Thom thanga thu zia hi ian chiar masate ang UCC Uniform Civil Code atrobul le India in amamo chan soifiana tunla hian zonet le mundanga mi thiam then khaten UCC chungchanga mi pui thu dik hrulin anti thaile meka chu wangin heng mi thiam te thu soi hi thu dik jok mi puya puanzar angai le ta ka wain karon ziak ani UCC ti chu enge UCC ti chu Uniform Civil Code ti na ania mizo tong chuan mi zong tan dan khat dual khai takaman tura duan ti na ani engwangin nge UCC chu India hian rom mana tulati he hi chan chu Muslim ho wangania Muslim ho hian nupui pali panga sompo an nei thianga minority angin sarkar na le adanga te kuata an nei vek boxia an pungchak ema heti zela an kalchuan kumza liam le me chuan India hi Musulman ram ani don ani chumi venan chuan India hian UCC hi amamo ta ani Muslim ho in hetianga nupuyan du zat an neya sarkara sa khuana wanga kuata ham than an nei la hian
Hindu hawero chuan nupui pakhat chau an neia fa atam bera pani bak every sin an nei ngai lawa tin sa khuana wangin sarkar aham than an nei ve lawani UCC hi manani chuan muslim nupui som nei fa sum thum vel nei le Hindu nupui pakhat nei fa pani nei kha ang khat an lo ni to anga dan khat noya an leng za ho to don ni UCC ang dan hi America le Europe le China le adanga te chuan man mek ania citizen to phochu dan khat noya en kol vek an ni India angin sakho won tu pakhatan sarkarin ham than u chuak tu ma heng rama hian apelo UCC hi Mizoram tan a hlo omem lo atha jok don ni na lang achan chu Mizoram a vai pasal nei ho pasal ho hi musulman ho an ditlang pui zela heng ho fa te kal zel hian zoram hi min la ti buai dona annu te mizoni ma se an pa te musulman an ni tlata wangin UCC wang hian Mizorama property le sumdon an la thunun lo nan chandamin zoram mi pu hi kan lawm jok don ani Mizoram chimral tur chu chakma le bruni lawin Nepali le musulman ho hi an la ni jok dona achan chu heng ho wi chuan kan mei chia te an targeta nam min ti dala long trama chimral min tum tlatani chung huna chuan UCC hian zoram tribal ho hi min la chan him jok don ani UCC hi Mizoram man thai ani donem article 371G chuan Mizoram chu min hum him tlata he article hi article 370 anga temporary dan ani lo dan nget ani thunga chu wang chuan article 371G na phutangin UCC hi parliament in pass ma se Mizoram hang tur chuan Mizoram State Assembly hi man rem ti na pass ma sak photangai don ti na ani awm zia chu UCC Mizoram hang tur chuan central nilovin state sarkar ku ta ain ngat ti na jok ania state sarkar in man lawarot chuan Mizoram man ani don lo ti na ni maya state sarkar in man turati chuan Mizoram man turani ti na ani mai UCC hi Christian le tribal tan na hlawomem RSS ho Christian wing le tribal wing ho chuan central sarkar UCC hi Christian le tribal area home ti lo turin an rota herot na hi Union Home Minister Amit Shah chuan tha ti thu a tweet nge ani chu wang chuan Christian le tribal tan chuan UCC hian om zia nei lo melani UCC hi India sarkar hian draft anei to em kalpui turin in pei to em UCC hi idea le suang to na mai alani ria a draft po mu tur ala om lo shrim enge UCC hi Mizoram ukil pastor professor chief secretary retire congress party zomta te hian zone le media vela hian ahlo om ti an soichan chan danga omlo intellectual taka andis one sami pui thudik thula vervek taka bol kolan tumwang mai ani ti in aron zia kani tuna chuan h zonun tluanga thuzi hi lo chia chun zom te ang uniform civil code UCC one nation one legislation khina tlang dang atangin directive principle of state policy chunga article 44 a chuan sarkar chuan rammi puite chu dan khat noya omza turin ma ala turani ti ania pumodi sarkar chuan UCC bill hi ram chunga man thaiani ngai thainan ma alameka parliament monsoon session lo om tura hian he thil hi an putlu ngai rin ani bok chu chuan ram chung mi te mun hia UCC dule dulo tu te a min thren sang me kani BJP lam chuan he dan hi manani chuan mitin te dan khat huai in tluk tlang takin ganom thei to donani anti lain asoi sel tu te chuan sa khole chibing politics in kalna sat puil tu khi ban san ula in polarization poison tam takhi noibo vek bok ula ram chunga in tluk lana dik taka thlengzo kang anti ve thung kan CM le ko khran hruai tu ten UCC an du lawa an do dal tlat tur thu law commission hena an thlen to a Kanthanom State Meghalaya CM pu sangma po hi UCC soisel tu langsar berzinga mi ania heti khopa do dal tu le soisel tu te an tam hle lain central sarkar thung chuan India dan pu in ziak sareng anti puitling mai don ani thu an soya chu po chu kan that lan jok turani e anti ve thungani India constitution po in UCC mang turin min ti ani Prime Minister Narendra Modi Constitution zi ani lai po in hialna chok suak tu pakhat chu UCC
fundamental rights chapter hnuaia tur nge pon lama da jok tur ti kha ania personal law pakhat hnuaia rampuma da tur nge da lo tur ti ani ber chu fundamental rights subcommittee Sardar Vallabhbhai Patel ka isuen member tam jok mun nga thena mun li chuan fundamental rights pon lama da ni se anti angin da anita a mol tea soifian chu article 44 UCC chu fundamental rights nuai hreta ti na ani chuan achung chia article 25 a chuan khuale tuite chu an du zong sa kho bia chu min kai hruinang te zoma phal sakti na ania kan hriat le tu chu India dan pui duan ani lai po khan India rampum hi dan khat hnuai da hi thil ol samani don lo ti an hriat awangin personal laws chungchang hi parliament kuta big da lovin concurrently sa da ania state tinten an mani en kol dan tur dan ranan siam ve theiani law commission in enge soi law commission masa khan he dan hi kan rama ataka man theiani lo ti na lo comment ha India ram ang nam sang le sa kho sang betu te om khom na muna dan khat manga inang tlang ve ka hrut dual tum chu afu thei don lo ati asoi zelna ram le nam impum khat na chang choya pluralism noi bo tum hi adik lova pluralism hian India rama hian mitin te zalen takin kan cheng zati alan tirani ti in mase BJP te chuan agenda ti hlotlin du na le vote zon nan UCC hi sang ni som ni pali lok sabha in thlan puyatan manatuma kum ko chuang zet chi le chi sa khua in kara in hir ngona ra thlak tak taka thlen tir nuwa kum sang ni som ni pali in thlan puya chak du na wangin inpum khatna lam hoya malak relta ani ber 22nd law commission ve thung chuan commission masa anglo takin UCC chu aron thlop ta thung ni na langa ma se chu ti chung chuan khuale tui ko khan le po rang te chu UCC chungchang an ngai dan le UCC an mu dan zia ka thlen turin hria tirna thlama sa khan alo siama mi pui ngai dan ala khom me kani mizote ta na hlo omem UCC hi a draft tak ngel po kan la mulawa engang provision nge omdon a proposal tu te chiang taka hriat alani lo wangin lo in hial chiamemo lo do vak hlei thei po alani chi alo dik tak chuan dan khat hnuaia ti ani wang hian India rampum hi dan khat hnuai tak taka min da don ti na ani kher lo ti ro hriat a tha kan sa kho biak dan ti vela phei chuan inrol lo turangai ania ma se in nei le in then ro khom le adang vela ro chuan UCC hnuaia omdon ti na ni thung ma se ta po hian engkim inang vek tur ti na ani kher don lo entirna nupui pasal nei theichin kumbi thlia te aom lain innei dan kal phungero kan nam sa kho ti dan ang zel ani don tho hindu innei anga voisari kal kwalang te hi kan ti ver kher ngai don lova tuna hian meichia kumsom pariat chin pasal nei thei ti ani lain muslim bi ka chon kumsom panga chin ti ania hetiang neu neu hi siam rem lai tur chu ani mel triple talak anti top nuwa muslim mi pate nupui pathum pali nei phalsakang chi te po ti bawani mel bok nimin lokan news sang kan mudan chuan BJP MP Sushil Kumar Modi chairman parliamentary panel on law chuan UCC hi not isa manani vedon lo atia arin tlak tura ngai chinang ahrim shima constitution 53rd amendment article 371g acts of parliament shall not apply ati li sami te kha UCC hnuai mi tu te an ni dona chu wang chun mizoten kampom theichin pialama min tului vak lo tura ngayang keini yang thawin 13th amendment tha Nagaland te po 371 en hnuaia ven him na pek bik ania chu tiang zelin kan thenom state namdang te po chu wang chuan article 371 ti bawang ngot khachuan aul sam mel lo ani UCC meichia te tan UCC hian thatna lai tam takanei don ni na lang ve bok abikin meichia te tan athale zual theya India meichia te an din mun che ema in nei la in thren chungchanga te ro khom le thil dang engkima a che fale emani Muslim personal law hnuaia chuan mi pa chuan nupui pali po anei theya ma se meichia chuan pakhat chi anei theiani Hindu personal law po hi voitam an en non hnuwa po meichia chuan pasala nei to chuan anei zong chu pasal te ta vek tur ania a pasala borala
ro khom tu fa anei lo poin a thi nuwa thil nei te chu a pasal chung te lam ta vek tura la ni tho heng te hi UCC hnoya chuan bo to tura ngai ania mei chedin mun po azia ve deuh to base sei ani India rama chuan Goa hi UCC ang dewa dan nei chun ania Portuguese Civil Code 1867 Goa Civil Code an ti bok chu ma se he dana mak ve de chu mi pale mei chia tan he dan hi ang khata man ani lem lo mei chia in kum som ni panga thleng fa anei theilo inemo kum som thumani thlenga fa pa nei theilo chuan mi patan nu pui dang nei theina dan a pe ani ole khati zong kha tun huna ta na UCC chungchang kan mi thiam te thu zia kan on sial chu thei te chu ania UCC chungchang hi in hial thei tak ani wangin mi thiam zok te thlir na sang te po kan la ron sial chuak zel tura ngayang Mizo Official Channel thlir tu le ngai thatu zong te zawai chunga kan lawm be